Pozdrav kockići! Jeste li spremni za novu avanturu? Danas ćemo upoznati prave male noćne životinje. A? Pogađate o kome je riječ? Evo, Marija nas već čeka. Bok, Marija. Kako vidim, danas imamo puno posla. Da, sve ovo moramo pripremiti za jednu našu životinju. Znaš možda koju? Ne znam, reci. Za egipatskog letipsa. To je vrsta šišmiša koja se hrani voćem, tako da molim te prioni da se ja da, pridruži mi se. Ajde, super. Imaš kantu, kad narežeš ubaci u kantu. Je li neka posebna tehnika rezanja ili... Ne, bitno je samo da jabuke i naranče ili mandarina ako bude koja, njih polovimo na 4 dijela, a ovo ostalo je nebitno. Ovo na komadiće kako i... Da, kako god. Gdje možemo naći njih u prirodi? Oni su rasprostranjeni na području Afrike, odnosno južno ispod Sahare. Mogu biti u Egiptu i mogu doći i na Arapskom poluotoku. Nastanjuju različita staništa, od tropskih kišnih šuma, listopadne tropske šume, savane. Znači bitno je samo da imaju nekakav zaklon u vegetaciji, tako da se mogu povući ukoliko se osjete ugroženi. Mnogima ovako možda na prvu izgledaju jako zastrašujuće, ali su stvarno simpatični. Pa da, iako izgledaju zastrašujuće, oni nisu opasni zapravo. Mnogi ljudi ih se boje zbog tih njihovih velikih očiju i tog čudnog lica, jer imaju tu neobičnu njušku. A te velike oči zapravo su prilagodba na aktivnost noću. Znači oni su aktivni noću u sumrak, pa onda moraju imati malo bolje razvijene oči, čisto da bi se bolje mogli snalaziti u prirodi. Ja. Kako su većinom u velikom broju, je li moguće da se nikad ne zalete? Da, znači oni osim što koriste vid za snalaženje u prirodi, oni koriste i eholokaciju. Si čuo možda kad taj pojam? Pa čuo jesam, ali ne znam točno o čemu se radi. Eholokacija je zapravo oblik snalaženja u prirodi pomoću zvuka. Znači šišmiši proizvode zvuk koji putuje kroz prostor i recimo odbije se taj zvuk od tvoju glavu i vrati se ponovno njima i oni točno znaju gdje je tvoja glava, odnosno kosa, jer puno ljudi misli da će se zapetljati u kosu. I onda se ne mogu zapetljati jer oni pomoću toga zapravo vide prostor oko sebe. Nešto kao podmornica, recimo, kad koriste. Aha, svoj sonarni sustav. Tako je. Negdje sam čuo da su one poligamne životinje. Jesu, znači do sad smo spominjali, ako se sjećaš, monogamne životinje, one koje imaju jednog partnera cijeli život. Ovi šišmiši nisu takvi, znači oni imaju više partnera u sezoni parenja. To znači da jedna ženka može imati više mužjaka, a jedan mužjak može imati više ženke. I onda kad se rode mladunac, onda se ženka brine za tog mladunca. I obično se rodi samo jedan, zato što je jako teško odgojiti mladunca. Tako da ne može imati recimo 2-3. Nekad se zna dogoditi da se rode blizanci, ali to je jako rijetko. Ono što je posebno zanimljivo je da se sve ženke, ajmo to tako reći, sinkroniziraju, tako da kad recimo njih nekoliko zatrudni, onda će zatrudniti ostale u koloniji, tako da se svi zajedno mogu brinuti za mladunce. Tako da nije samo jedna ženka, nego više njih onda. Kao recimo tetke, bake. Aha, pa imaju ispomoć. Tako je, onda jedna drugoj pomažu u tom odgoju i mladunci čak do 9 mjeseci znaju biti vezani uz majku i tek onda se oslobađaju i mogu samostalno voditi svoj život. A ili ima nešto možda posebno kod mladunaca i rađanja? Ima zapravo. Kad se rode, oni su zapravo bez dlake, odnosno nemaju krzno, nego imaju samo jedan tanki sloj dlaka na leđima i na glavi i rađaju se s mliječnim zubima, to znači da će im ti zubi ispasti, da će im narasti onda trajni zubi, kao kod nas ljudi. Recimo. Koliko oni dugo žive u prirodi zapravo? Pa u prosjeku 8-9 godina mogu doživjeti, u zoološkim vrtovima mogu čak i do 22 godine. To ovisi naravno u prirodi puno manje zbog grabežljivaca koji ih love zbog bolesti i tako. Ovdje u zoološkom vrtu ih možemo vidjeti u velikom broju. Žive li one tako i u prirodi? Da, to se zapravo zove kolonija.
znači skupina šišmiša. U koloniji žive i mužjaci, i ženke, i mladunci. Može biti od 20 do 40 jedinki što se tiče baš egipatskog letepsa, ali znali su zabilježiti i kolonije koje su brojile čak 9000 jedinki. Tako da oni vjerojatno ovisi od količine hrane i od mjesta gdje će se skloniti, znači njihove neke špilje, koliko će ih biti, a i od vremenskih vjerojatno uvjeta, temperature, okoliša i to sve. A čime se one zapravo hrane? Možemo vidjeti sada mi tu režemo voće, imaju još nešto na prehrambenom? Pa ova vrsta ne, znači oni su isključivo voćojedi, odnosno frugivori, kako bi to stručno se reklo. Znači hrane se voćem, svo voće koje raste tamo gdje oni žive. Mi im sad dajemo banane, naranče, jabuke i kruške. Znači to sve mogu jest. Preko ljeta kad bude dobiju i lubenice i to baš jako vole. To im znamo čak staviti onako jednu polovicu lubenice pa se oni svi skupe i očiste i ostane ti zdjela od kore. Čisto ono, samo kora i do zadnje kapi. Tako je. A ono što je posebno je da recimo ako jedu neko voće koje ima u sebi sjemenke ili koštice poput lubenice, onda će svaku sjemenku ispljuneti van. Znači neće je progutati, nego kako jedu, ako je osjete, pljunit će je van. Na taj način i pomažu u rasprostranjivanju biljaka. Znači recimo neke biljke pomoću njih se mogu rasprostraniti po šumi i rast na nekim drugim mjestima. Ugrožava li njih nešto možda? Pa u nekim područjima gdje žive, gdje su ljudi u blizini, ljudi ih smatraju štetočinom, jer ako imaju recimo plantaže voća, a oni se dolaze hraniti, onda to ljudi vide kao prijetnju i love ih, ubijaju ih i smanjuje im broj u prirodi. A negdje su čak i lov na divljač, što znači da je dopušteno ih loviti, pa ih se i na taj način lovi, a u prirodi nemaju baš puno neprijatelja. Kako su sisavci još k tome lete, onda ih eventualno može uloviti netko tko je brži od njih, recimo sokol, neki orao, znači neka veća grabežljivica ptica od njih samih. Evo Marija, mi smo završili s našom pripremom, sada idemo u posjet. Jesi spreman? Jesam. Znači ućemo unutra, oni imaju košare gdje inače stoji hrana, ubacit ćemo hranu u košare i onda ćemo izaći pa ćemo vidjeti što se događa. Hajmo. Ajde. Ti prva, dama ime. Ja prva, ajde može. Ovo je stvarno bilo uzbudljivo iskustvo. Nadam se da je i vama bilo zabavno. A i naučili ste nešto o malim zgodnim noćnim letačima. Do idućeg puta pozdrav!